ꯆꯥꯗꯤ ꯀꯕꯤꯠ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ. ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯟꯂꯤꯁ ꯊꯝꯒꯦ. Okay, Prince la. ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯅꯗꯦꯀꯣ. ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯎ. ꯔꯣꯁꯅꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯅꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎ. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ. Okay, ꯅꯤꯔꯦꯁ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯗꯦꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯑꯕꯤꯅꯥꯁ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯁꯥꯒꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯛꯁꯃꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯁꯨꯁꯃꯥ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯂꯥꯏꯃꯔꯦꯝꯕꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ? ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯈꯔꯤꯕꯝ. ꯔꯣꯍꯤꯠ. ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯏ ꯃꯤꯡꯉꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯞꯅ ꯇꯥꯔꯗꯤꯀꯣ. ꯖꯀꯤꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕ. ꯅꯤꯔꯁ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯅꯥꯎꯅꯥꯎ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ. ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯅꯦꯝꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯈꯤꯕ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯗꯕ. ꯅꯥꯎꯅꯥꯎꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅꯦ. ꯅꯥꯎꯅꯥꯎꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯅꯥꯎꯅꯥꯎꯁꯦ? ꯑꯩ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ. ꯆꯦꯇꯟꯅꯦ. ꯅꯥꯎꯅꯥꯎ ꯆꯦꯇꯟ. ꯑꯗꯩ ꯔꯣꯍꯤꯠꯁꯨ. ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯈꯔꯤꯕꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ. ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯆꯨꯝꯃꯦ. ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯔꯣꯍꯤꯠ. ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦ. ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯆꯔꯥꯡꯄꯥꯠꯇꯩ. ꯑꯣꯀꯦ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ. ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯗꯤ ꯂꯥꯔꯤꯁꯥꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ. ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯏꯔꯦꯀꯣ. ꯀꯃꯟ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛꯅꯤ. ꯅꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯏꯒꯟꯕ. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯕꯗꯣ ꯅꯣꯏ NDA ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯗꯤ ꯗꯣꯃꯦꯟ ꯔꯦꯟꯖ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯛꯂꯥꯡꯗ ꯂꯩꯇꯨꯝ ꯊꯣꯝꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ. ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪ ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦꯕ. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯗꯣꯃꯦꯟ ꯔꯦꯟꯖ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ. ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯃꯦꯟ ꯔꯦꯟꯖ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯪ ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ. ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯏ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯥꯟꯒꯟꯕ. ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯟꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯗꯣꯃꯦꯟ ꯔꯦꯟꯖ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯦ. ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯅꯩꯅꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣই ꯗꯣꯃꯦꯟ ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ ꯂꯥꯟꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯅꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯟꯒꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯃꯟ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦ. ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯒꯦ. ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯁꯨ ꯏꯔ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯦ. ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦꯀꯣ. ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦꯁꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏ ꯎꯔꯦꯕ. ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ. ꯄꯨꯂꯞꯀꯤ ꯇꯥꯛꯇ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯅ. ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯦ. ꯌꯦꯡꯁꯤ. ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯅꯤꯌꯥ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦ. ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯒ ꯂꯥꯔꯤꯁꯥꯒ. ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯁꯤ.
what is the range of f of x equals to 2 minus 3x aduga x belongs to real number aduga x greater than 0 yare ko si question ji hoji ko holake ko keno sangita ga keno ga labo sangita ga larisa ga la di present airo no in side ngai ni si question ji hoji ko si question ne range but why ne I have do range but why ta di kari piram ne ba domain piram adu ne ba yare ko domain ji kana wi domain hai ta di kana no ka na ina yib do domain hai ta di domain hai why ji kari ga samana ga ka input hai ne ba yare ko natraga na values of x hai ne values of x की value hai bane hai badi input hai bane kari bisan du no sine values of x yare ko aduga range hai ta di kana ne ba range hai ta di output ne kari bi thor kya bane ba natraga na values of highland labo adagi lanchen ba labo highland lanchen ba kamin biro values of f of x ne ba adu f of x y ga sama nei ba yare ko output hai ni f of x output y ja output hai ni aduga si je kai ne ba output hai bane si de dum noi khang ne lawre si khang da dia de si khang ne lawre aduna domain put wai da di the values of x hai bane x ki value hai bane yare ko aduga ga range hai ta the values of f of x ki value put hai bane I the output put ho bane adu ta di yeng ko what is the man is what is the range of c ki angang ji function je f of x equals to kya ba 2 minus 3x ki range put ho bane adu da range put ho ta di x ki value piram ta mi hai di x ki value lo bu ya ngai to piram du ne ba yare ko adu x ki value je kana no hai ka man ha x value je real number ni x belongs to real yare ko x value je real number ni adu x ke dorba greater than 0 0 di chaw dum ne ba yare ko x value je nang lo ba ya je kana kana ne ba real number nga thani adu go ma je kana oi du ne ba 0 di chaw gi ba nga to dum ne ba adu da noi na khwai choyol je ina common mistake sigi na sigi video ji maming je common mistake ai je kai no ka no yam choyol je sira ne no ne o x ki lo ba ya value je 0 di chaw ba ta di kana kana lo ba du no ai ka 1 da gi noi na hore 0 ge mathang de le bi 1 ne kana na hai rage 0 de mathang 0 gi heng mathang de le masing ju 1 ne na kanam hai de ko noi du wa khan du ma la le first of all adu wa khan du la lam ni ko noi gi la li wa pham ji ge no ka hai de x 0 de chaw bo lo hai na 0 ma samak ti lo ba ya de ko se equal to yom dram na noi kana di lo ba hong ne ka noi 1 de lo ba hong ne sima noi ya khoi la lam ni ko yare ko kudam moi na ka a belongs to 5 10 hai ba matam da oh si je open interval ni to open interval ni se to aina open interval thame je 5 jena 10 bung manung leba masing mayam ni open interval ni adu noina haudu je oh adu di 5 lo ba yadre adu ta di 6 dai lo ba go ni 6 ne 7 ne 8 ne 9 si la lam ni ko sumaina to we ba noi loin to we ko se ja sima aham da noi loi la lam ni yarba si loi la lam ni aduna kari tawduna ai kanda ado no aduni no set ta ina ta khib do phajana mun ta de ha bane ba x ya tu sirahan hairaji x 0 de chaw ba hai be thadi 0 ga yam nang na masing am nang lo ya ri ba salai re bse 0 1 2 3 minus 1 minus 2 ado x 0 de chaw gi ba hai re no shire ho re ba 1 de ho re ba si ya de ba 1 de ho ba ya de ba x de 0 de chaw gi bai tari 0 ga yam nang na ba akui kana no di khang de 0 ga yam nang na ba ngang do 0 gi right lei ba 0 ga yam nang na ba sir gi ho go dum ne 0 di na ta ba ko 0 ga yam nang na ba 0 e ba dia de 0 ga yam nang na ba du ga smaina sa ki dum ne sigi 5 kama 10 0 ga du ba 5 kama 10 0 sira 0 1 2 3 4 5 6 7 8 dot till 10 11 silere ado simana je 5 kama 10 hai na 5 di yaw de ko open set ina ado 5 kama 10 hai no 6 de hawe ado ya de to 5 tagi 5
5 kitang chawkhutkiba masing do de hawgadumneba ado noi 6 tagi sire hawrak tari lale ne hawtuji kana ne ba 5 ka yam nangnaba 5 tagi kitang chawkhutba yare go kanano di khangde kayino ai kanda nang 5 ka yam nangnaba masing do kanano ai dai nang puthobu sunga moy yare go 5 tagi kitang hinba masing do kanano nang ai kanda hialen smai haji 5.00001 ne na haji 5 tagi kitang chawkhutba 5 ko nangnaba aina aduna te adu hen nakpom ju lairi na puthok ba 5.0000001 adi prince na mo haya ne sar shi dai ju na nakpa 5 ko hen na ba masing am ju lairi ara 5.0 masing hen kala sum ha pa ya gandara ba kana no hai ba dingam de 5 ko yam nak na ba do 5 ji naktaba adu dagi hawgadum ne ba noina hawbu 6 te hawbu do la le ju ya ninga bo adu samana na sira open interval 10 haram bani na nang 10 yorom dai buk sat ka ne Ganda si ganda si bu ganda bron taro sini no yam lan jolize esa noi di 0 li jaw ba na 1 de ta ure ba du ya de 0 ga yam nang no ma singam de ho godom ni si ganda bron taro si bu Gam ta de bo real number I never real number di kya ba real number di dance way hai bo real number di dance way yam kung ya bo mangun de ho ba lai te ba yar ko noi ne integer gi bab sa khre ba integer di masing mapum ne ba integer di 1 2 3 4 5 6 mai mapum sa khidu ne ba ado integer gi bab tu puya de real number ai di masing ani gi marak ta masing mayam lai gram ne Bijalakshmi gyan ta bro adagi gyan prince gyan ta bro gyan dar bo sa aduna nang kai do na kanda yeng ji ko sa andoi ta ni hot par hoksi se question ji answer pi ba hoksi gyan ta bra haina ro gyan ta de handuni ko no yam lan gan mafam duni lan danam ni aina habdo parikha si je no NDA exam do dum sahi guding hang le question ne domain na traga range puthwai basi aduna siradi mamuta na khang na bu sakhi je aina habdo no NDA da paper ni GAT haiba paper duga aduga dorba maths paper ga GAT di mixture ne ba singju ne ba kana kana singju noi kanda physics chemistry bio english GK lo yawbani na pass taw ngamme ba GAT di yare ko loi phugon ngamme ado maths ne ba yamana fail hoine ije kai no ka noi maths makhong song sing da bilai ba noi class 11 ta school na tak do makhong song sing na tak le ado ne khoi siradi adu yade loi khang sa khidum ne yare ko adu gi ne ina chapter loi gar bo ngasi ju hanjin na akhoi amuk taw rei je hanjin tak le je ngan ko aduna sigi question ji da akhoi kari ura gya kanda sigi question ji da akhoi kari ura gya kanda man hai x value ja 0 dai chaw ba lo ro ha bne to x greater than 0 dai chaw ba ngai loi ya gre ha bne x value ngai je adui tai noi na hore je 1 dai hor kane ha do 1 dai hor pa ya de ko x 0 dai chaw ba x 0 dai chaw ba hai be thadi kai woi do bana x 0 dai chaw ba hai be thadi nang 0 dai kitang chaw khot ba masing du ho dum ne 1 dai ho dum tep to x greater than 0 hairam be ya thadi ka dor ba x 0 dai chaw gi ba nga ta lo ba ya de hai di 0 dai chaw nga ta lo dum ni ado 1 dai horok pa ya de nang sigi mamang da le hori ba 0 masung 1 gi ma ta le masing ai je kan thom ba ya de nang na hok tu ji ka de hok tu ne ba 0 dai horok dum ne ado 0 ma samuk ti lo ba ya bra ya de ba 0 ga yam nang na ba masing ni aina habdo 0 ga yam nang na ba masing du de akhoi puthok ba ngam de ba aduna akhoi 0 dai lo ro holakani ado 0 du di yaw bu di ya ba angang na te ba du tar ju adu dai horokani ba yar ko kai noi kan da 0 ga yam nang na masing do khoi 0 ni loksan ba ya ba ado masa mak ti ha pa ya de sine adu tar yeng so nang first try dorok bu ja input Nires Ganda bro Nires
input output yare ko ado input ta ina aya horane ab 0 de horane ab susma gyan ta bro nang si gyan ta de have question du ne ni holi je x ta 0 de horani x ta 0 lo ma tam da nang output si kya ta ni f of 0 ji kya ta ba 2 minus 3 into 0 ji kya ta ra 2 ta 3 into 0 di 0 ta gre na 2 minus 0 di 2 yare ko ade mathang dei di nang 1 hor hapak ba yare 1 half kan da kya ta ni f of 1 di kya ta ra sa 2 minus 3 into 1 di kya ta ba 2 minus 3 into 1 adu di 2 kya ta ra sa 2 minus 3 minus 1 adagi mathang 2 hapak yare 2 hapak tar di f of 2 di kya ta ba 2 minus 3 into 2 2 minus 6 2 minus 6 minus 4 sumaina nang suma po 3 mu half kan da kya tar ne sa f of 3 di kya tar ne kan da 2 minus 3 into 3 si di kya tar ba 2 minus 9 2 minus 9 minus 7 sum minus da sum picture gre minus sum picture gre minus infinity da sat kherne sum minus da sum picture gre si sa kholak bu nati ko nang mun yo minus 1 minus 4 minus 7 minus 11 minus 32 minus 57 minus 100 sa khije sa kholak bu nati ko picture pani ko asi gang minus tadi sa minus tadi sum chawbe lengai picture tu ni minus yaw tar de mamang da aduna minus infinity da sat khram ne sum picture gram ne adui tar di nang sigi mana hangi di range ni mana hangi je answer je range ne nang kamai ra ne kan da ahoina interval iba matam da aina set ta tak no set fa mun ne yang moi ba du gi ne gyan ta je aina set ta kai ta gi interval iba matam da open interval close interval lai adu da open interval leader di masa da ge dum maso bu da ho dum ne masa da ge dum niras gandar bo nang hek soina bu do masa da ge hor ka dum ne ado boundary ni je kana kana khwai jaw value output da tari ba khwai jaw value je 2 ne ba khwai pik value na minus infinity ne ado I tari nang masa da hor ka ne khwai pik de hor ka ne ba ado interval je minus infinity ne do kama 2 book chat pa ne minus infinity de na 2 book ki manung da leba masing lai tari hai ne minus infinity de na 2 book ki manung da leba masing ai adu da 2 je yaw ya bra sine ahan no question je 2 je yaw ya bra sine 2 yaw ya de kari gino 2 yaw ya roi ju ja kai gino kan 0 hai ba ngang ja ko yaw ya gi da ba ngang ne me yare ko ko 0 de hawra ga hapak po ani yare ko 0 ga yam nang na ba masing ma half ka 0 de chawkhot ba masing ma hai ba ju da 0 ga yam nang na ba 0 de khitang chawkhot ba masing ma khoi taw gi ne ba adugu masing do khangdab dagi 0 ina hapsalaga hoi holak pane ba ado 0 hai ba masing di hapa ya masing na tep ka yunai kan da hoi x input se domain je 0 de chaw gi mai hai ba ni 0 ga mana ba hai ba na tep ado na 0 de ho gi ba wani ado nang 0 da tar ko value de nang hapa ya de ado na 2 ji ne ado itar di si ja nang kari na phak tu ne ba open interval na pa ne tu ji da aduga mathang da na infinity aja masing nate noi nga side khangtlo ko infinity aja masing nate ko infinity is not a number infinity is masing nate no infinity is masing ne haram bayai ko noi sumaina ga haram bayai se ai question ma hange noi da hauji comment pinaro kwai saw masing je gaino kwai saw masing the largest number kaino kwai saw masing atei dia hainaro Zakir infinity area Prince infinity area atei di Stevenia infinity area atei di kaino na lemrem bina unknown area boinau na laiti area Denny ne infinity area atei di laite ni rasul ni ras na infinity area
नीरेसना लेते है नीरसना इन्फिनिटी है अतई कहो संगीतागद याद्रब कमाय तौनो लारिसागद लाट्रबो लंचेनबना इनफाइनाइटली मैनी इनफाइनाइटली मैनी आई खोई चाव मसिंग हंगने इनफाइनाइटली मैनी कहो चेतन इनफिनिटी चेतन नंग नमिंग नाव नाव हाइजे नंग होरिन यूट्यूब दा चंगा नंग नमिंग जे चेतन सेमतोबा हाइदि साधुगी नेमगा मानदब दो आई तंगावे नुई यामाबनिना को नुई अमनि खतंग वेदि फबा अदगी लेमरे मिनंगी जो सेमतो नंगी जे प्रेमचंद्र मोंगजिंग हाइजे अदुम नंग लेमरे बिना सेमतोबा अदुम सेमतोक याबने नंगी यूट्यूब दा संगवा अदुगा यूट्यूब नंगी अकाउंट दा संगवा अदुगा अदुम सेमतोक याबने बिदासमुना आई डोंट नो my brother is the next Einstein. Se noi khara amna haina re khara amna leite hara leite hai bang idu summe khara amni infinity ne hara ba kwai jaw masing je noi ne infinity ne hai tar de ko infinity plus 1 infinity ke infinity plus 1 kana han chaw ge infinity plus 1 ne na chaw re ha ya re से कनानोम खोई चाव मसिंग इन्फिनिटी ने हाई तादे आइना मो हाई यारे ए इन्फिनिटी नते इन्फिनिटी दि खोई चाव मसिंग ने हाई बादे इन्फिनिटी प्लस 1 हारगा इन्फिनिटी प्लस 1 अमु चाव खोलिस दि अदु इतर खोई चाव मसिंग दो कनानो सिने खोई चाव मसिंग लेते आइना तवे आइना अखोई लेकाई gi angang अखोई नाउ पाजिंग सुम कनो तो कांदा वारी सुम सान कांदा लाइक सुम ताकपी कांदा आइना angang खोई चाव मसिंग जे कइनो आइ लाख हाइ तो ने अमना है करोड़ है तुने करोड़ है कान ओ करोड़ अमना खोई चावे है नत्रो ना होइन है अदे करोड़ नि न हेना चाउदरने ना है तुने ए चाविने अदुइ तादि करोड़ नि खोई चाव नंबर ने है तुने वांग ए अदुदि दादा करोड़ नि खोई चाव नंबर ने सिने अदे इना माइजे ए करोड़ हुम न मुक चावी तुदि ना है तुने अदे jangang थेंगे तुने मथंग मथंग सुम ए करोड़ तरान चावी करोड़ सामना चावी समाइना करने खोई चाव मसिंग लेते सी हयंग नंग क्लास 12 लोरगा ग्रेजुएशन तमा कांदा लोई तमकनी गो सि मैम जे खोई चाव मसिंग लेते आर्किमिडीज प्रिंसिपल गान तमखिनी को अतो हयंग हयम की वानी अतो इन्फिनिट खोई चाव मसिंग लेते अदुगा इन्फिनिटी हाय जे नोई याम लान म कंसेप्ट नोई पुरे इन्फिनिटी हाय जे मसिंग नते इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर इन्फिनिटी जे नंबर नते बा इन्फिनिटी जे कंसेप्ट ने बा इट इज आइडिया ने बा इन्फिनिटी से करी आइडिया नो है कांदा नंग सुम सुम चट कांदा मसिंग जे मसिंग थिंगमदना याम चावना मयाम लेरिबा अदुगी वाखलोन अदुगी कांसेप्ट तुने इन्फिनिटी है जे इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर इन्फिनिटी इज नंबर अम नते इन्फिनिटी इज नंबर ने कनानोम ने इन्फिनिटी इज नंबर ने हाइको याइको अदु लालमने इन्फिनिटी नंबर नते मा मैथ खंगद्रमने इन्फिनिटी नंबर नते इट इज ए कांसेप्ट अदुना इन्फिनिटी नंबर ने हाइता मीना फाफांग नोपी रखनेबा अस कना ताकलै अदुना हाकने इन्फिनिटी नंबर नते को इन्फिनिटी दि आइडिया नि कांसेप्ट ने खोने पुथोप कांसेप्ट अमनेबा ओ मसिंग जे याम चावना लामना लेरिना अदु इन्फिनिटी मसिंग नते अदुना इन्फिनिटी नत्रगा माइनस इन्फिनिटी बु उतारबा न ओपन इंटरवल अदुम खागदुमने यारबा इन्फिनिटी नत्रगा माइनस इन्फिनिटी बु उतारबा न ओपन इंटरवल अदुम खागदुमने कइनो हाकान इन्फिनिटी मसिंग नतेबा अदो नंग सिरा क्लोज माइ खाजलुरे खलजेबा अदो इतारदी इन्फिनिटी जे याव माइनस इन्फिनिटी जे याव वे हाइनेबा नंग इंटरवल जुदा अदो इतारदी माइनस इन्फिनिटी मसिंग ने ना हाइराबने मसिंग ओइना थागलेबा सिरदी याव रे हाइराबने असि यादे आइना अदो इन्फिनिटी मसिंग नते अदो इन्फिनिटी बु उतारबा माइनस इन्फिनिटी ओइरे इन्फिनिटी बु उतारबा न ओपन इंटरवल सुमाइ थंगदुमने अदो नंग एनी यंगोबा इन्फिनिटी यारगा सुमाइना क्लोज इंटरवल हेक थममबा लालमनि को अदो हाई हो यारे नंग लाले नंग मे सही ट्रेन हाई हो यारे नंग मुन खंगद्रे इन्फिनिटी की मरम मुन खंगद्रे ज्ञान तारबो इन्फिनिटी नंबर नते हाइजे यानिंगबो प्रिंस यानिंग द मालेदा प्रिंस का नीरज का यानिंग ब्रानो
go aduna infinity number nate. Find the domain of f of x equals to 1 by 1 minus x square. Shin to holo. Hai bring ji. Sigi domain buthoba. Domain di x ki value low ba ba domain hai tari input na ba do. Aina sirju igre ko. Domain hai tari input ni. Domain hai tari the value of x input hai bane. Ado asi puthoro. What is the domain of the function f of x equals to 1 by 1 minus x square. Sigi function sigi domain je kana non to puto. Hai di low ba ba x ki value je kana non to puthoro. အဒုကစီဖောလာအဒုက group တထားကနရောကောအဒုက check တော့ကေ 1 by 1 minus x square ni 1 by 1 minus x square Kinoji laktrabong si Devika laktrabong si zbong Devika hot balloiner di thaklo Lanchen bo holo Boinao holo 나지 팔팔 홀로도 그룹 다 하러
ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯣꯠꯀꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯅ ꯍꯣꯠꯂꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩ ꯈꯪꯗꯕꯩꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯊꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯑꯪꯀ ꯍꯣꯠꯄ ꯊꯨꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯂꯣꯏꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕꯣ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯧꯕꯗꯤ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯪꯀꯗꯤ ꯍꯣꯠꯂꯛꯏꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯧꯕꯗꯤ ꯇꯥꯗꯦ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯧꯕꯗꯤ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯪꯀꯅ ꯍꯣꯠꯂꯛꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯧꯏ ꯅꯪ ꯏꯁ ꯅꯤꯔꯖ ꯅꯪꯒꯤꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯅꯤꯔꯖꯀꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯅꯤꯔꯖ ꯅꯪ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯣꯏ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦ ꯊꯥꯗꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯟ ꯔꯦꯟꯖ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯐꯛꯂꯥꯡꯅ ꯂꯩꯇꯨꯝ ꯊꯣꯡꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯪꯗꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯣ ꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯎꯗꯦ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯀꯤꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯃꯌꯦꯛ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯎꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯅꯪ ꯃꯤꯠ ꯌꯦꯡꯕ ꯁꯨꯗꯦ ꯁꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯂꯥꯜꯂꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯅꯪꯅ ꯂꯥꯜꯂꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯦꯐ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯋꯥꯟ ꯍꯥꯞꯄꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯊꯝꯃꯛꯏꯁꯦ 1/1 ꯃꯥꯏꯅꯁ 1 ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ -1 ꯍꯣꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯗꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯄ꯭ꯂꯁꯀ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯨꯒ ꯇꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯂꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯅꯪꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯅꯪ ꯅꯃꯥꯏ ꯊꯛꯏꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤꯀꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯊꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯐꯠ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦ ꯊꯥꯒꯗꯧꯕ ꯅꯣꯏꯉꯩꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯣꯠ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯕꯣꯏꯅꯥꯎ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯣꯠꯂꯦ ꯍꯤꯌꯥꯂꯦꯟ ꯁꯣꯌꯥꯕꯤꯟ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯤꯌꯥꯂꯦꯟ ꯁꯣꯌꯥꯕꯤꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯛꯁꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤꯗ ꯏꯟꯐꯤꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯏꯟꯐꯤꯅꯤꯇꯤ ꯏꯁ ꯅꯝꯕꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯏꯟꯐꯤꯅꯤꯇꯤ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯟꯐꯤꯅꯤꯇꯤ ꯏꯁ ꯅꯝꯕꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯦꯛꯁꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯏꯟꯐꯤꯅꯤꯇꯤꯒ ꯂꯧꯁꯜꯂꯛꯏꯁꯤꯕꯣ infinity is not a number, so you cannot take infinity as the value of x. Infinity is a number nattabnina nangna infinity is x ki value in lowba yade. You cannot take infinity as the value of x. This is wrong. Helen lale ko. First step te lale. From the first step. Lanchen ba thakalo lanchen ba.
ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯂꯩꯃꯔꯦꯝꯕꯤ ꯂꯩꯃꯔꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯅꯪ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯁꯤꯕꯣ x belongs to real number ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ +- ꯂꯩꯃꯔꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯈꯨꯗꯝꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯂꯩꯃꯔꯦꯝꯕꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯀꯣꯛꯇ ꯂꯩꯗꯣ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯏꯔꯤ ꯈꯨꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ how you write is wrong ꯅꯪ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯅꯤꯌꯥꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯅꯤꯌꯥ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯨꯁꯃꯥꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯅꯔꯣ ꯑꯝ ꯊꯥꯅꯔꯛꯇ ꯀꯩꯗꯧꯔꯖꯥꯠꯅꯣ ꯁꯨꯁꯃꯥ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯆꯦꯇꯟ ꯒꯦꯡꯒꯤ ꯆꯦꯇꯟ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯆꯦꯇꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯖꯀꯤꯔꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯀꯤꯔ ꯅꯪ ꯍꯣꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯣ ꯅꯤꯔꯁꯀ ꯅꯪ ꯍꯣꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯅꯤꯔꯁꯀ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯅꯤꯔꯁꯀꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯣꯠꯆꯜꯂꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯑꯦꯐꯇ 1 ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯦꯛꯁꯇ 1 ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯇꯨꯁꯤꯔ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯦ 1 ꯍꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯐꯤꯅꯤꯇꯤꯗ ꯇꯥꯔꯛꯏꯁꯦ 1 ꯍꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦꯕ ꯏꯟꯐꯤꯅꯤꯇꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯐꯤꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ 1/0 ꯃꯈꯥꯗ 0 ꯂꯩ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ 1ꯁꯦ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ 1 ꯍꯥꯏꯕ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯅꯪ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯥꯛꯂꯛꯑꯒꯦ ꯂꯩꯔꯣ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯨꯁꯃꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣꯏ ꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯁꯃꯥ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦꯃꯦ ꯁꯨꯁꯃꯥꯗꯨꯕꯣ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕꯗꯤ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕꯩꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯇꯦ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯛꯁꯃꯤꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯇꯦ ꯁꯨꯁꯃꯥ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯇꯦ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯛꯁꯃꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯇꯦ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯇꯦ ꯉꯥꯏꯒꯨꯝꯁꯤꯔꯥ ꯉꯥꯏꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯣꯠꯂꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯨꯁꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ
Susma nang tu je lale. Susma ko lale. Okay, okay. Luncheon bao je bu confused story. Hoi confused story ka sugai de yare. Ai no no hola ge sira yengo. Yare go ai no hola ge Stevie azu thagalak te do yengo sira pulap yengo hojikti. Ai no hola ge ko. Athai kem yeng ninga leite mi noi bo. Domain hai tar di x ta kana kana lo ya ge sine ba. X ta what are the values of x abine ba domain nang ije. Pa what is domain nang ba tradi what are the values of x x ki value do kana kana no hai bane. Noi holo no yengo ko hojikti yengo matam yam hogore. Domain hai tar kai ne ba. What are the values of x? X ki value do kana kana lo ya ba x ki value do kana kana no hai bane. Yare ko si function ji da. Yengo yengna ro sira. X value ja lo ya ba hai tar di kai no. Mes da lo ya ba hai be thadi. Hojiki x value do lo ro kan da tarak tui phol do. Define oi ba poram tarak dum ne. Yare ko yana ba khoi mes da angka da yana ba pham tarak dum ne. Nang yengo be nang sira gi dum ure. Makha da 1 minus x square ne le je. Yare ko makha gi value je kya ta ba ya de ba 0 ta ba ya de angka da 1 by something kai no na di phajana hola kre ko chetan ni pha ba jagre ngasi answer makha gi value je 0 ta ba suya ya de ba angka da 1 by 0 le hen ba ya de ba aduna sigi angang 1 by x square hai ja makha gi 1 minus x square hai ba angang ja si angang ja singang ji nang 0 ta han ba ya de ba yare ko aduna kai no no holak pa mo holaji ko chetan no holak pa ma nangi function ja the function given above mathak the p function ja nang the pyramid function ja id f of x equals to 1 by 1 minus x square ja is not defined way deba when karam kanda makha jina 0 ba square deba when 1 minus x square jina ko 1 minus x square jina ko 0 ta ba ya de sineba 0 ta ba ya de makha 0 ta ba ya de ado susman nang no hola kanda adagi atai satang ina hola kanda sumaina hola pa yawi ko 1 minus x square je 0 da jaw dum ne 0 da jaw da darkar lite aina 0 da jaw da karam kanda tawro haibno root over ga yawra makana tawro haibne root jawm dari manung gi 0 da jaw ba woi ga dum ne haibne ado sirati root jaw da mina nang 0 da jaw da nang sit thirak pa ya de thiru bai kana ba lite yan dar wa yani ga 0 da jaw da do nang thi bai kana ba lite ba root yaw tamni na akhui siradi nang check to di je o makha jima 0 ta ba suga ya di jim nang khang ga dum ni angka da anything leiba matam da mathak makha leiba matam da makha 0 ta ba suga ya de angka da hauju baw noi tami je makha da 0 ta ba suga ya de adai root ki manung da negative boy ba ya de root ki manung da le ma po nyai du di greater than equals to 0 ha ga dum ni yare ko aduga makha da 0 aduga makha 0 ta ba ya de adu ni to 1 minus x square 0 ta ba ya de adu tar si nang no hotok tar di minus x square je asom tha gi tar di 1 equals to x square tar ne yare ko root over 1 root ki mamang da di we always put plus minus 1 yare ko root ki mamang da di dor ba plus minus tham go dum ne abdo adu equals to plus minus x square aduna root ki mamang da plus minus tham ya da je square root how you know ye square root close the root over 1 equals to root over x square adu tar si kya tar ba square root ka thana se x tar som da di root over 1 ji kana kana phangi root over 1 hai ja root over 1 ki value je 1 ju ta ni minus 1 ju ta ne kai no root over 1 ki value je 1 ju ta ni minus 1 ju ta ni kai no root over 1 ki value jani ta ne ba 1 ju ta ni minus 1 ju ta ni kai no kan da 1 square na thang pa ya si 1 ta ba aduga si manung da leba 1 ja minus 1 square na thamba ju ka suai de ba
यारेको minus 1 square and thamaju is why they do minus 1 tahanmaju yaiba यारेको सिंगांगजी root over 1 ni सिंगांगजी root over 1 के samane सिंगांगजी root over 1 के samane यारेको अदुना root over 1 की value jani tare plus minus plus 1 हाइबा मा x की value plus 1 हाइबा गा minus 1 हाइबा तारे यारेको अदु करी दगी हरो होत की बना खोय नंगी फंक्शन जे is not define होई देबो करम कांदा 1 minus x square जिना 0 ता तारदी फंक्शन जे define होई देबो हाइबे थ्रदी नंग होथर मतुंगदा सी मतुंगदा होथर मतुंगदा x की value जिना plus 1 अमसुंग minus 1 ता तारदी नंगी फंक्शन जे define होई दे हबने माना हाइजे नंगी फंक्शन जे गदरबा define होई दे आदारदी यादबा होइबा valid होई देबा नंगी फंक्शन जे करम कांदा होई देबा x की value is plus 1 अमसुंग minus 1 होइबा मतमदा नंगी function is not defined. The function given is not defined when x equals to plus 1 and minus 1. Ado value atay ay dili loy yaiba x value negative lawgera positive lawgera lawning below 0 lawgera lawning below ba loy yane ba. Ado mana yada man pham je kadai dano define with this guy dano ay kanda plus 1 amasung minus 1 hap kanda di makha 0 lane 1 by 0 dum tarakane minus 1 anta apune 1 by 1 minus 1 whole square na sai prince ka kaino gana soi do prince nang kaino prince kaino sigi irai lai ba kaino soi ga lai je kamai to ino prince na sai minus 1 hapa kanda 1 by 2 ta salai do kamai ta salai no minus 1 hap ta disiyo 1 by 1 minus 1 whole square ta re 1 by 1 minus 1 whole square di 1 ta ram ne aduna 1 by 1 minus 1 adui tar si kya tar ne 1 by 0 tar tu ne makha 0 tar not defined tar tu ne prince gyan tar point haije yare ko aduna ni minus 1 amasung 1 hapa matam da sigi function je define hoi de ba adu value atai ngai di nang thiu bo loi woi ne ba aduna domain je therefore nang sai di thirei ba domain je zakir gyan tar bro ina sai tai jibo zakir nearest haro gyan tar bro zakir ga nearest ka zero low jate ginati me prince nang si yeng triong sreyong nang i function si define wi de me karam ganda 1 minus x square je sina 0 wi dar di nang i function si define wi bro wi de ba 1 minus x square na 0 wi na ta han tar di makha 0 hai ne ba makha gi si 1 minus 1 by x square hai na tro adu ga si gi ngang 1 minus x square na 0 ne na loction tar di सी फंक्शन से डिफाइन होइद्रे हाबने यारे को अदुनि 0 न लौसली जे न सिरा 0 न लौसली जे 0 न लौसल होलपो मतम द नंगों द फंगई वैल्यू जे करिनो x की वैल्यू जे +1 या -1 या हाई पे थदी x की वैल्यू जे +1 अमसु -1 होइबा मतम द सिगी मखा 1 by 1 minus x square 0 तारे हाबने हाई पे थदी मखा द 0 तारक 0 तालै वैल्यू जे करानो हाई कांदा +1 या -1 या ने हाई बेट थदी नंग +1 या -1 ga lowba yadre habne atai value loi lowba yai ado +1 या -1 ga nang lowba yadre habne aduna domain je kana no hai kanda all real number ne real number khudim nang loi lowba yai masing khudim except minus of thore je aidi lowba yadam ngoi do minus of thokodo kana kana +1 ga -1 ga di yade sine aduna si ai domain je all real number except +1 -1 ai je +1 -1 लौथोखरगा लेहौरिबा रियल नंबर मयाम दो लोइ लौबा याय अतै दि लौबा यादे हाबने सिरा ज्ञान ता बायरो लनचेनबा ज्ञान ताब्रा ता दब्रा हायरो अदगी गनो नीरस यानिंगब्रा यानिंगदब्रा प्रिंस आइना उजिताइ जी यानिंगब्रा यानिंगदब्रा हायरो प्रिंस अदगी गनो रोहित विद्यालक्ष्मी नंगदी कमिंग यम द पिरे किदे दौरे हियाले नंग लाले दो साथी लांगे जानी अरे सुषमा ज्ञान तारबो सुषमा नंग सी मतंग जी ज्ञान जाम तागन दे तारबा अंते यौ ए लेमरे मेनंगी इबा खुई दो नंग ज्ञान ताई दि खंगी नंग होलै दो दुगा नंगना इरी खुई दुदि लालेबा +1 -1 दो रियल नंबर दे याउदि दु लालेबा
Zakir gyan tare ko Niresh ti Niresh gyan tarbo do hojik question am hot sinoi ngasina loiramni ko ngasina domain range loiramni aduna ngasi munna yengawro ngasi dagi helaroi dami domain range se sukak taroi dami ana hojik question am bige sinoi honaro question je nasai ahan bu hot ki ba find the range sara koi question am hot kidra aduga manai ko sisu find the range bu thoini kaino di gyan ta bro aina sai de hangbi rohit di gyan ta bro rohit find the range of sidi lai ko ira la ba question ni sidi si holo si question je rohit ji yeng drama le si question je holo na sai gi ahan bu question na sira black na hol ji sira si ji ga sama nei si ju range bu na si ju range bu holo thu no hot ngam bre adu phat sumna di holo ko thu no hot pa na sumna no la kan holo yeng se gubda thana ro aduga keno Avinash nang keno torokte kai no Avinash na sai di comment ju pi de dai keno su torokte Avinash ke dore Zakir na han gere oh prince mayam tha le me ne Zakir gi han yeng ase
ओके अदुनी सिरा ओपन सेट ओइतारजु 2 दगी होगदुम नेम नंग हापजे यारेको अदो 2 दा तारक वैल्यू दुदी थाबा यादे अदुना यौ 2 दा सी 5 ला यारेको ओके 6 सुमे जकिर सुमे मथंगदा लेमरेम्बी सुमे हाइरे हाइरे ngasi gi video zai khara di haire no chumme Avinash chumme Niresh chumme 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 Laimerembi kai de swear gena Laimerembi nang summida nang tu nei re 1 nei ga dam nei Laimerembi se yong function je tu nei re ma je 1 nei ga dam nei Stevenia gi okay Stevenia summe yare Vidyasagar gi summe andagi Niras ki summe Niras nang je ibda mayek singde keno open interval la close interval la khangre nang 37 ma paje Susma gi chume Susma nang gyan ta adro nang ngan de nang na ngon da hangak pudong ngarang nang na hangbu question me am dong asi loi pakhum pira bran tango adagi Sangita gi yare adagi Yalen Soyabin gi yare Lanchin badika chakrage kedore kano Niras umgre yare okay Vijayalakshmi gi yare yare ko adu de yare okay adu di adu di question am dong hoche ko set ki question ni kano nang bo kari Devika nang bo yengi bo ase ngarang da no bo yaw puni na ngor mani set ki question am yeng ji kano na thakla ki banga mu aina hochu hotpi gi ngarang di nang da no hot ki dreba kano gi Niras na holo na aina hot ki na jo ha ge ko do question do yeng ji ya I love question ni da question ka ni phalo yeng do ni noi set to loi kano to na kawram bu yare ko do kaw de na ba picture bu san ba ya za se na picture khangdaba yawdi hangau ko aina haise khangdaba yawdi hangau ngasi na loiramni hayeng de no chapter pa doni
question je mek seng na ubran ta na ro boinau yo le boinau gen ti yeng bi ge ji boinau la la open interval oi ge dum ni boinau boinau nang ise ko sina close oi re open oi ge dum ni kai no kan da nang gi sigi kano interval ani do kano taw gi dudi akoina lawba ya da law gi dudi si open oi ge dum ni yang o sa si to ji ira live question ni ko no on the pyramid je in a class amda ergo in a class amda mana je three languages learn of whom are offer mainly Hindi, English and French learn of whom taeba class amda learn of whom offer the way id offer the by tar the learning ba satra myam learning by tar na Hindi learning the lo jo na English learning mo option in bija by option b by tar gano English learning lo jo French language learning lo jo learn of whom b total number of students chatra masing learning French number chatra masing je kya no ai kan 46 ne yare ko adu hana yekisi ma se diagram am ju pi ri ko site ta diagram je hana yekisi diagram je pi nang da share am laira sijna Hindi gi se ne yare ko Hindi lo bo mayam gi se ne sina Hindi ai samage ko aduga sina French lo bo chatra mayam gi se French language lo bo chatra mayam gi se sina F yare ko aduga ama jina ga dorba English lo bo chatra mayam gi se sina English lo bo chatra mayam gi se yare ko I thame ko ai adu mana sira irami je ai mayeng ai ji ge ba sira 23 haba mi ra sira I series di Hindi ne haba ni ko sira I series di adu ai mapan da igre ge sugai dra sira 23 lai re mai je yare ko adu sira 2x lai re mai je ai magi diagram je sintor ko ni ko nang diagram je mun nei ra moi uram moi na sira na 15 lai re sira na x lai re sira na 3x lai re sira na 11 lai re sibuk to yaning ko ram to yaning da yaw de ko mana sira hai mi jeng to the total number of students chatra masing the total number of students chatra masing learning French tamba French language lo ba chatra masing ja is 46 na hai betra di n of f se f hai tar difference ni and the number of element chatra masing ai ne ba French lo ba kya ne ba 46 ne siri nang u phange o French lo wai nang ti lo French di French ai tar di se ki blue masu gi no jini circle jini to f je lai je si blue masu gi circle jini si je pull up di fall je 46 tar ya ne tin jan ro mangon da yaw je French da yaw je kana no x ne plus 15 ne Devika nang bu yengi bo plus 3x ne plus 11 ne equals to 46 ne yare ko sidi 3x plus x de kya tar ba 4x are plus 15 plus 11 de kya tar 15 plus 11 di 26 tar equals to 46 yare ko adu itar si kya tar ba nangi 4x se kya tar sa 46 minus nang gyan dabro Devika nang bo 26 se sum dang ra se 20 dawra ni adu x ki value se kya tar re sa x ki value ze 5 yare ko x ki value 5 tar ko sim yare okay tai do faram ni ko x ki value kya tar ba 5 tar hauji dai je Devika set ki ni ko set ki aina kano to gi bai ni set ki talak pani ID kano set ki question do loi de loi gre na do tar ju hanjalam tak lai ni gyan ta da ba yawe na question NDA da hang question oi gani mai che chile x value phange oi sum mathang mathang information de nei narx
ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ in X denotes the number of students learning Hindi and French but not English. माजे मोय अहुंगी इंटरसेक्शन ओइतार नीरज नंगिजे माजे मोय अहुंगी इंटरसेक्शन ओइतार जो अखोइदी फ्रेंड्स हाइबा अंगांगसिदा यावरिसदी फ्रेंड्स हाइबा अंगांगसिदा यावरिसदी क्वेश्चन पिरमिसदी फ्रेंड्स हाइबा अंगांगसिदा यावबंगाइ जो 46 ने हाबनी अदु इतार तिजला कांदा फ्रेंड्स हाइबा अंगांगसिदा यावहलक्तुने मी 15 हाइजिदी यारेको अदु माजे in X हाइबा ओइदि माने माजे if हाइदि मालिको my printing mistake खरा लेरे मागी केनोजे लाइक if X denotes X na denote is the number of students X denotes the number of students kedorba learning Hindi and French X na denote is kedorba Hindi ga French ka tamba satra but not English ti tamda satra bane X na denote is X kana ne ba X na number of students ne ba karama number of students Hindi ka French ka di tamba Hindi ka French ka di tamba mana je Hindi ka French ka tamba di Hindi intersection French Hindi ka intersection Hindi ka French ka tamba aduga kador ba but not English ti tamba ba adu itari nang sari kana khai do ni sa English khai do ne si gyan ta bre sina je Hindi ka French ka di tamba English ti tamba ba ni se adu X ne mana je adu makhagi पाखुम जे खुमुसिने अदु x की वैल्यू दिनंग फंगरे 5 फंगरे उजिता अदु इता हिंदी के इंग्लिश का तंबा फ्रेंच से तमदबा सॉरी हिंदी का फ्रेंच का तंबा इंग्लिश से तमदबा छात्र मसिंग क्या लेबा मंगा लेबा यारे को हिंदी के इंग्लिश का तंबा सॉरी हिंदी का फ्रेंच का तंबा इंग्लिश से तमदबा छात्र मसिंग जे मंगा ले फंगमने हौज नंग न सिरा इंग्लिश की वैल्यू x की वैल्यू जे 5 तागरबिन question na is X na kedorba Hindi ke English ka tamba to denotes the number of students learning Hindi and French but not English aba yare ko adu ni silai je sibuk da gyan darang ni khali ko adu answer the following makhagi question manga je answer view using the adjacent Venn diagram nakan da pi ji mateng na answer view hamni question number kanwani ying 28 han jing ji how many students learn precisely two languages लोन अनि खतंग तंबा छात्र कया लगे है लोन अनि खतंग तंबा यार को लोन अनि खतंग तंबा छात्र कया लगे है माना इजे तो how many students learn precisely two languages लोन अनि खतंग तंबा लोन अनि खतंग दी कना कना लोन अनि खतंग तंबि से कना कना नो सिंगांग जी मा लोन अनि खतंग तंबे सेलै बंगांग इजे लोन अनि खतंग तंबा दुने सेलै बा आइना सी कन हाइलाइट तौजे सेलै बंगांग जे लोन खतंग तम दुजे कइनो सेलै जे कना की इंटरसेक्शन ने बा हिंदी अमसोंग फ्रेंच की इंटरसेक्शन ने बसे यार को एक से हाइबे थदि हिंदी का फ्रेंच का खतंग तम मे हाइनी अदु नंग सी दि हापा यारोय 15 जे हापा यारोय कइनो का 15 जे दि लोन अहुम तंबा पुलप की हिंदी जु इंग्लिश जु फ्रेंच जु यावबा इंटरसेक्शन नि पुलप की इंटरसेक्शन नि अदुना एक से लोन अनि खतंग तंबा ngang ni लोन अनि खतंग तंबा अदे 2x लोन अनि खतंग तंबा ngang ni सिगी 2x जु यारे को अदे सिगी 3x जु लोन अनि खतंग तंबा ngang ni कइनो का अंदर 3x कना कना की इंटरसेक्शन ने बा e ga f ga ne ba ado nang 15 je hon ba ya de ba कइनो का 15 लोन हम तंबा ने मान हाइदे लोन अनि खतंग तंबा ngang ni ha ba ne ado क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर जा लोन अनि खतंग तंबा जि कना कना न का x ने 2x ने 3x ने तिजलता ने सिदि क्या ता रहा सिदि 6x x plus 2x plus 3x the x की वैल्यू क्या ता रहा है x की वैल्यू 5 5 6 are 30 अदु इता आंसर जा सीधा रे को क्वेश्चन नंबर 29 Question number 29. How many students learn at least two languages? Yamdrabda lonani. My wahya trajikangadomniko at least two languages. Yamdrabda lonani hamne.
ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯇꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯦꯠ ꯂꯤꯁ ꯀꯌꯥ ꯊ꯭ꯔꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯃꯦꯠꯁꯇꯗꯤ ꯑꯦꯠ ꯂꯤꯁ ꯀꯌꯥ ꯊ꯭ꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯦꯠ ꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯊ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥ ꯂꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯇꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯇꯝꯕ ꯉꯩ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯅꯪ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯂꯣꯟ 10 ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇꯪꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯂꯣꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯉꯩꯗꯤ ꯅꯪ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ 30 ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤꯀꯣ 30 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯉꯩꯗꯣ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯣ ꯂꯣꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯈꯤꯕ 15 ꯈꯛꯇꯪꯅꯤ ꯇꯨ ꯁꯤ ꯂꯩꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ 15 ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ 30 + 15 ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ 45 ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤ ꯑꯟꯁꯔ सिबु ग्यान तारेको सिबुक्ति लायम भने खले व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ इन द ऑफ द क्लास है क्लास की टोटल स्ट्रेंथ बुथु है बने टोटल स्ट्रेंथ है तादी यूनियन बुथु है बने इराय लाये सिदी सिमे हमजे लोय यूनियन सॉरी यूनियन बुथु है यूनिवर्सल सेट बुथु है बने यारे को क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है तादी क्लास दा लोन ngang गेरा ngang ओइरा मी क्या लय या बने क्लास दा यारे को लोन ngang गेरा ngang ओइरा मी टोटल स्ट्रेंथ है तादी यूनिवर्सल सेट मोय फुल अप न छात्र टोटल स्ट्रेंथ नोई तुम हायरम गनी दा नोई इंग्लिश स्कूल ngai ददी नोई की क्लास नोई की कनो कनो ओजागा लाकांदा नोई की क्लास की कनो दुदा क्लास की कैप्टन दुदा व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ योर क्लास हाय कांदा नंग क्लास की मी ngai दुलोई हाय दुने ओ मी नोई मी साम लै तादी सर द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 100 ना टोटल स्ट्रेंथ हाय तादी यूनियन हाय बने मी क्या लै या बने यान तारबो पुलपना क्या लेके हमने अदु इतारी नंगी क्लास दे मी पुलपना क्या लेके हम से अदु न मान सिरा सेट से यूनिवर्सल सेट पिरमी को सिरा 28 हम जाव मी तो सिरा 28 उब्रे हम तो सिरा 28 हम जाव मी अदु लोय यूनियन बुतो अदुगा 28 दिन चलो अदुगा यारे अदु इतारी 23 दिन जना रजी 23 प्लस हम 23 ले जरे को प्लस 23 हम जो ले रहा सिरा प्लस 15 हम जो ले रहा अब 15 से आप ही नो प्लस 11 सिरा 11 ले जैसे 11 ले रहा प्लस 11 प्लस मथन दिखना 2x प्लस x प्लस 3x प्लस 15 यार को सी कांगू जिम ले रहा अदुगा प्लस सी की एक्स्ट्रा 28 से मा सी की वैल्यू हंग बने अदे 23 प्लस 23 दिके दाबा 46 प्लस सिगी 11 हाइबा ngang जिगा सिगी 28 हाइबा ngang जे दिजना तार क्या तारे 39 प्लस अदुबु सिगी ngang जा खोट जु यारेबा 2x plus x plus 3x plus 15 जे खोट जु यारेबा असि क्या तारबा ना साइतु 2x plus x plus 3x plus 15 जे क्या तागे बना साइ 45 ताइ ना हाइगरम ने 45 सिगी क्या तारे सितिन जले यंग आइडिया अंक हाइते आबो तसेंना इतिनजनबा पुरिनबा खाइदोंनाबजि yang why अना I calculator दो लगे लाव बजु आरे इतिनजनबा तले 46 plus 39 plus 45 130 यार को 130 नहीं 120 नते 130 निको 130 ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ದ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು 124 196 66 मोसी लालमनी को सिलेक्शन साइ हरपदगी प्रिंटिंग मिस्टेक लेग्रमनी यारे को सि लालमनी मोइ लाइन लालिन को इन लान मते को प्रिंट साइन लान मते से नोइ लाइक से लालमनी यारे को नोइ लाइक से लालमनी नोइ लाइक लान बैनी को से ऑप्शन याम द्रे को लाइक से प्रिंटिंग मिस्टेक नोइ लाइक से लाले जे यहां दे हो खंगरमी तो इफ कनाइ लाइक नो दि खंगदे को 30 में लालमनी को ऑप्शन 130 है जाओदमनी मे बी से 100 की मोटर 130 वर मजु है आरे को तो ऑप्शन बी चुमन मजु है
Nearest Yarabo, Yanning a boy Niger. The question number 31, which is question number 31 most. How many students learn English and French? English ka French ka tamba, English ka French ka tamba satra masing kaya ho gaya bana. Yar ko English ka French ka tamba. Salary to English ka French ka tamba de. Mane English ka French ka katang hai bana te ko. Precisely English and French hai bana te ko. Mane English ka French ka tamba hai bani. Adu itardi English ka French ka tamba de salary to. English na salary e salary, French na salary. Adu mabani intersection. Mabani intersection di 15 na kanata ba 15 ga 3x kani. Intersection di auri English ka French ka tamba. Adu English ka French ka khatang tamba hai tardi 3x kadang lo ka dum ne ba. Kay yunai kan sigi 15 di lo na hum tamba ne ba. English ne French ne Hindi ne. Yare ko ado mane English ka French ka tang tamba ni na English ka French ka tamba ka Hindi ka tamjan ba kang uju yaw ba yai ba. Adu na 3x plus 15. 3x plus 15. Answer je. Sige answer je kya tar ba 3x plus 15 ne. Adu ka x ki value kya tar ba 5. Adu plus 15. Adu ita 3 5 are 15 plus 15. Sige kya tar ba 30. Correct answer is A. Yare ko question number 32 di. How many students learn at least one language? Yam drop the loan nama tamba ibne. Yam drop the loan nama tamba itardi. Union butwa ibne. At least one language hai tar by union ni ko ai yam drop the loan nama tamba itardi loan nama tamba satra ju yare loan ani tamba satra ju yare loan hum tamba satra ju yare. Adu loan nam ta tamba ba satra ngai di puthok ba yade hapsan ba yade. Ai si 20 as di loan nam ta tamba ba satra ngai ne ba. As di apa yade. Manage at least one language hai tar yam drop the loan nama tamba ibne. Loan nama tamba satra loan ani tamba satra loan hum tamba satra apa yai. Moi hum ki intersection moi hum ki intersection apuk pa ye yung ai nai je noi angka tamba matam da in detail kok di thola ga tam ai je ngatang gi phot na bu khona ga ai je from la pala ngatang gi phot pa du kana roi prince ai na ji gan da bra ni ras yan da no da yin di thang da bu gango ngatang gi da from la pala ga pa ko to phot ni to di ya roi angka di kok di thok ka dum ni ai angka hol is kai noi na wan angka hol ngam ja ai from la am ta kok to phangam de puina ba khai dong na ba hai ba mi na te ai ado from la pha ba ngam de ado magi aseng ma concept do sat pa ge angka hol ngam ba ne ado niras aduna from la pha ga angka hol ni du di ya de ado question number 31 na niras na gyan da je question number 31 ai je english ka french ka damba satra ma sing ai ba ni ado ita di english ka french ka gi intersection work tu ni english ka french ka intersection da di yong tu English sina sigi green masu jini French sina sigi blue masu jini ani gi intersection di si director ni nang ba si dare tu si yaw is 15 ga 3x ka ni aduna 15 plus 3x ai do x mo ta ken wa pa ga yare si to adu ga 32 is di ga dor ba how many students learn at least one language yam the loan ma ne loan ma ta di loan ma yam the loan ma ta di loan ma ngang bu ju ai loan ni ngang bu ju ai loan hum ngang bu ju ai ba adu itardi sigi circle mayam ji circle ahum jina pulap moi mayam ji pulap kon ma pham du ne ba yare ko sigi 15 jina loan ahum ngang ba satra du ni yare ko sigi 15 je ga dor ba sigi 15 je loan ahum ngang ba satra du ni sigi 23 je loan khotang ngang ba satra ni 23 loan khotang ngang ba 11 loan khotang ngang ba ni sigi x ya loan kya ngang ba satra ne ba loan ani ngang ba satra ne ba 3x loan ani ngang ba satra ni 2x loan ani ngang ba satra ni singa je loi punjan du ne kai ginoi kan da loan at least one language loan yam drab da mangang ba bi na ani ngang ba hum ngang ba loi hapsin jare amangang ba loi hapsin jare ado 28 de hapa ya roi ko kai ginoi kan 28 de loan am tangang da satra ne ado tin jana ro loi na ba 23 chalai gare ko na sai jot kare 23 tin jana 23 plus 23 23 tin jala plus 11 11 tin jala adu ga plus si mayam je 2x plus x plus 3x plus 15 chalai ra 28 de hapa ya de habdo 28 nang hapa ya ja adu itari sigi sikya tar ga kan da 23 plus 23 46 tar si 11 thamo 46 plus 11 adu ga 2x plus x plus 3x plus 15 dina sai hot kare to sira hot kare kya ta gar ba 45 ta gare adu itari si tin jana ro si
46 plus 11 plus 45 सी क्या तारी होल दे जे मतलब आया और ने कैलकुलेटर तो होल गया को 46 plus 11 लंचेन में ज्ञान ताब्रों तारो plus 45 सी आने ज्ञान तारे तारे क्या मंगे 102 102 102 तारे को आदो आंसर दी यावरम दरे है अदुना डी जे चुम्ब्रो सिबो नन ऑफ द अबव नोई लाइक याव तारदिन ता हाइना रो डी जे चुम्ब्रो आई डी तारे नन ऑफ द अबव अदि यावरम दरे 102 दो लंचेन बाय बांगांग लुका चक्रे ज्ञान ताब्रो लंचेन बा असुमना असिगी असि नोमगी लौ सिंगुगी वाफम लोइसिनग्रे लंचेन मनंग ना एक ज्ञान तारुब्रा ngo yes sir ta yes sir I understand dani nang hai duije duga मीना तौनाई जे करीनो खोनाई नो कयमता जु कमेंट पीबा तौदे सी ताई आई हंगी मे आन केम तौदे नंग ना एस आई हंगा खतंग नि नंग yes sir है रेजे nang no ai nang 96 कइनो न दी नीरज नदी कइनो ताई हाई जदी नीरज नदी दी जे सुमे हाई जदी नंबर सी दाइबा नंबर सी दी ज्ञान तादरे दुम दे नंबर सी कमाई ताई नो दे at least one language से जाम जब लोन अमा है बनी ना यूनियन वर्क तो नहीं को आइनो होली जाई सुमंगने दे खले अदो होरेन मोइनो होट पदो याव तार दे on the WhatsApp द थागे थारो आई यंगे अदो आइनो होली जदी लान बदी यम दो दिमांदे याम जब द लोन अमा है बने बा अदुदी लोन अमा ngang ba ni ngang ba hungang bulu yaw to ne yare ko okay asidi lo chala jigo sira